Birinchi iyundan boshlab akrin gene turistlar ko'rina boshladi. Mana hozir muzey ishchilaridan so'ragan edim. Ko'pmi turistlar yeri deb, tegi yilga qaraganda 2 tapqir azaydi deb turistlar, yolqinlarni turistlar bizning ko'p, yerilar ko'paytirib, bizning kishilar, Qozon kishilari, Tatarston kishilari ko'paytirib yerilar. Men kelgan edim bugun gruppa bilan. Mening gruppada Moskvadan ko'pisi turistlar, baliq bistasidan 4 kishi keldilar. Qarorga mында Bulgarga birda bo'lmaganlari, shuning uchun keldilar mында. Kishi ko'paytirib ishsiz o'tira baribir. Kishi ishsiz o'tira, ko'pisi qo'rqalar baribir kelerga. Samoizolyatsiya bo'lgach vaqtlari. Kutamiz baribir kelerlar deb. Я ему сказал, он телефон записал, он видел то, что у нас мясного ларька. Хәзер кеше әле әзне җири башлаганнарына. Менә кичә теплоход булды, кичә кыш яхшы булды. Бүген теплоход юк, метеорны Казандан Казан кешесе әз ала бездән. Аларның тоже бу товар безләрендә дә бар. Народу мало. Вот видите, сегодня выручка за целый день 800 рублей. Это уже время, доходит час. В прошлом году в это время уже 6-7 было. К этому времени. Матур болып кеткен мына бұл матур жоқ. Просто жилге алып келген арипапты. Күнге нәрсе яулыклар бик әйбәт алалар, магнитлар яхшы алалар. Бөтен нәрсә әйбәт китә безнең, әлхәмдүлилләх шөкер. Кеше бар, Аллага шөкер, әлхәмдүлилләх шөкер, кеше бар. Но шетелникеләр әзрәк. Бүтән елларны шетелникеләр күп киләләр иде, быел шетелникеләр әз. Язат алып кайтабыз, күреп кайтабыз. Күңел үткәреп. Әҗенең шенәкәрдә күп торалар я. Aşağı 4 aydan beri koronavirüs defililer. Kümdük kazanlarda Allah'a Teala bir kutkara kimez. Честно говоря, это который раз, когда я был здесь. Я был здесь 2 года назад. Я вернулся сегодня. Мне нравится, как сказать, эта культура. Если я зарешусь, я выживу, наверное. Я думаю, для меня будет небольшая проблема. Поехали. Сейчас не за границу, сейчас в Сочи можно съездить. Вот. Ну, просто решили выходные провести не в Ульяновске. Очень красиво. Очень прям все очень чисто, аккуратно.